أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذي قال في كتابه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية الجنة بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In sampurna sasanglitan iwan pupujihan ko Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan ng daakikato tangiw magpatumtum patumtoy pamuk supaya magmungpaat kita niyo. Alhamdulillah dari sab kita niyo dihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu iwan taufik amuin programa sin mudir na to kalasahan mudir si Ma'had Moro Al-Islami kan Katuan Muhaimin Syakili ad-da'watus salafiyah. Alhamdulillah adik na to pagkatagnanin nasihat muhadarah tagnaan na to in pagmuhadarah sin pagtilawas sin Quran pagbasa sin Quran amuk tayo mangod na to kan Abdul Qadir Abudi wala tafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillah syukran wa jazakallahu khairan fid dunya wal akhirah sa lingkad-lingkad pagbasa pagtilawas ng Quran in sa ini ang bukas murid do na Ma'had Moro Al-Islami.
So inshallah subhanahu wa ta'ala lumaton kita niyo managnan bat dua sila muhadir dua in dumihil nasihat patungtong kato taniyo mahapon ini in panagnan nasihat kato dumihil bulansang tawa patungtong na guru na kalasahan guru gakandilan do na mahad moro islami guru mataw kasikatan inshallah subhanahu wa ta'ala siya ra kuman in magpaluwag sin topic niya puno amon pagtawon al-ihsan falyatafaddal fadilatuhu mashkura Tuan Sheikh Abdurrahman Abdul Ghani. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salatu wa tamu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulih ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puasa kapuji mansang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi pa ako makatukbal, hadi din namin kiabutan sin nadawhat ko ilmu. Dahil nakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kaptangan natawakan himumungan sinabitan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mabay muna kung magpagkasarang sukul labi luwa na pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli pa mga guru namo biya kanda Katuan Jack Muhammad amuin President Sinidaw Islam amin tagda po kaput suara di sin programa ini iwan damik yan itukbal namo yung pagsarang sukong namo haguro namo kalasahan amuin model si Mahad Moro biya na kan Katuan Muhaymin Sakil Hafizahullah lain hadi pa ako makasuong atau akan maka bat sinamin halong korang lukari mamuli amin maksurun singkitan niyo na mura-mura ni sahab na adlaw Jumaat adlaw min panghu singkatan adlaw insyaallah ta'ala magbarakat katutan niyo inuununo na amin mapasampay tanyo dan ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ibang rasul niya asabab hajaman tayo bihaon itungan kalupahan na in sa lagu-lagu ibadat amin napardakan sin Allah ta'ala ay ingkataan makahati atau akan makaingat na sin rukun 5 Islam ingkataan nagugulan Muslim kaingatan nila in rukun 5 Islam ika-isa sadatay ika-2 sambayang ika-3 puasa ika-4 jaka ika-5 haj paghaji kaingatan yun singkatan kaingatan singkay bandamik yan amin sumuno amin rukun iman unum kaingatan singkitan sa adapun aun dihin niya amin rukun kalupahan singkita aun nang salaw ta'ala katumtuman tayo daran ini biya kaling karantabihan biya kailakangan tayo parkala ini amunin rukun hambuk na siya amunin panganan ihsan panganan sabab din amunin salga ay maana amunin sumakop singkatan dahil na rukun 5 Islam sambil pa rukun iman unum sakupun din ini sinang panganan marayon makna niya maupupura makna al-ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak makna sin ihsan amin nara sin Jibril alayhi salam din Allah subhanahu wa ta'ala piya pasampay piya ngindu maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil pa umat niya mo ng kita niya ay mana niya siya na lang nga amon bangko magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala bangko magtag-ipon pa katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaulabya sinamin kita mo siya nabangdim mo siya kabut ng si pangatod mo tartantang tuha in siya makakita kayo ay mana subay ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala nahajaman tali bihaon
Bang aon mag-ibadat, aon din na magkaibanan, kung sa katan, tabi magmaap. In pagparayon nila sing ibadat nila, maong papagkahin nila taon. In pag-aagaman nila, maong paparayo patao. Na in padakan ni pagtag-ipon, amuin, marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena aon dalilin ng Quran karimamul yan. Yan na suratun Nahl, ayat umulang gatus kawan tagwalo. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sabi natin Allah subhanahu wa ta'ala. Ti matao hamoy mga silamatan pag mabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amoy sila amoy naginang marayaw. Pinal kasi marayaw. Sa walay ni piwan. Singkaywanan. Inshallah ta'ala makatumtuman tayo ni magmarayaw. Sabdamit yan, kaya tayo ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sin pagmarayaw. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, bait asin jungjungan tanyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In parakala magmarayaw, innal hasana. Inna likulli. Hadis ni Rasulullah, inna Allah katabal ihsana ala kulli shay. Inna Allah katabal ihsana ala kulli shay. Sabun na to, biar do na sin Allah subhanahu wa ta'ala in magmarayaw. Hakataan uno-uno, magmarayaw do na sara niya. Magmarayaw magada sara niya. Lumayo haliangan niya. Biar pindagbus niya. Nadiyan ni katutan yung ka najima jatuin mga kahalan diya umat muslimin hawla singkitan. Dami kaya marapa hula rukain. Ay misan din nakita mo ito na pahula rukain nga malayo. Di nakita niyo muna hula singkitan niya. Muna yung pag-aaka, mapapasaplag sing pag-aaka marikatutan niyo. Nasabi kita niyo mapatong, mga palaman aaka may sila. Mapatong tsuay kita niyo para kalain niyo. Kaparan mga turun tagan, sibu-sibu. Nagpasaplag ka, mga nan-aka mo. So mga patong kita ni Marayo, parkala sin pagdakwa, parkala sin pagpasampay. Subay kumawa, then haaturan, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kan nasunod. Marayaw. Nang ka na nabiyayin yung hula sin kita niyo, wala, niyagad sin namin aturan, hasara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarang duun mo Marayaw. Bang kita umihinang Marayaw, kataan Marayaw na sadya. Na sumagaw inyat, aon din ang mga hinang ito, bukong kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naangkan mapalangwan na kami Islam. Labi luwa na, marako na. Dahil na ginawabaran mo sambil pakaiwanan niya. Mga katay manguran, amuin taga-pangaji barkalat dunya, amin long na pagnganan, dahil na mga professional, marana sambil pakawan mo kong professional, na ayaw kita ni mabaya, amin in karayawan niyang dunhaon na bang ingatun tanyo, sa bajaman bihawon, aw na nagpasapla, kaka-iskul-iskulan. Aw na mangdaki, di na ko para kumantutil mo. Di na ko para kumantutil mo. Pasal parihalang kuno, aw na kuno, panghati, pamaham, tagimwa, dahil nasikaan ato akan limay pa dunya ini. Na ini, kakukuran da pula. Hadi pa kita makaragpak di ini. Aw din na mga kita niyo, ang kanin ini, hambuk din na mga, di kita na makatudyo, di kita na makabato, kakahalan mo ang pagpaparayaw, parihalan kita nyung naliligap. Aon din kato naliligap, nadapon kita nyo, di kita nyo maligap sing kahalan, parkala amin iamot tani diyan niya kawit dunya. Aon upat masabutukan yung parkala amoy launta, tiranan, amoy pagkukuya kaya sing parkala pag dunya madawat cinta. Ikaisa, amoy pangalta, magina, wealth, long simbasa, long mga professional wealth, pagdaya, nahipo siyang pangalta, namoy na makakuyang, amano siya. Amo na ipagmutmutan, din katutan yung pag-usaha. Ang kanay tulungan, tumuyo mag-usaha, supaya madawat mo. Makabi ka uno kalagang panyak, hindi nawaran mo, sambil pabay-bay panyak katang, sambil mga paanak ipagparuhol. Kaya siyang pangalta, magpugkuya, magpasyal, kung saan yung pangalta. Ikarwa, makakuyang. Amin pagnganan, darajat. Pagmutmutan sa sinta o paglumba-lumbaning darajat ini. Ay maana darajat. Posisyon ng simbasa, long sila mga naganggalis. Posisyon, kawasan. Namatag posisyon, pihong singkatutan. Amin din natupon, maung pa. Karwa. Ikatu, pagtawagong tarbiyatul injaz, ay manamin long niya. Pangadji sa taas-taas. Bang parkala, pangadji doon niya nayari. Amin long nila
masteral degree, iwan sin doctorate. Doctor of Education, Doctor of Medicine, katan, doktor. Na ini mataas pangadji. Yari, pengangutan. Pag lumaluman, pagpais kumakanak ka na supaya mataas, at akan pangadji niya, kanganan, nagradit siyang kuwan. Ito, ikaw pa. Aming pagtawag surat, aming pagtawag si amin, belong sin mga anak ang galis. Ganyan kung nanggalis. Amin long niya, reputation and recognition long simbasa. Amin pain, na yan, si Madyato. Kaya singut-singuran sing kayawanan. Pagmut-mutan singuran. Kagitaan sing kita niyo, yan mga ka-TV-TVhan. Yan, itungan way halisin kita ni kimita mga tao, ay mana famous, actor, sikat athletic. Na, athlete of the year. Yan, amo na yan. Na ikaw pati niya, tumagapalungan akam Islam, kakilaan. Nakangini sadya, ini usalong tabihan, tartanto na sadya, ang tugtuban niya. Na sumagawa. Dahil sa wabi ni, bang ini sadya, bang ipasaran tani parkala ini, matukitang kare, ami parkala, tagapangaji dunya. Mataas pangaji niya. Tugutang ta. Degree holder. Bang mayroong pangati niya pag-aakama, ang pangati niya, batas pangaji niya. Degree holder, mataas na yan. Na sumagawa. Ang waktu mayroong pangaji niya, makarupang kanya, makaparupang kanya. Kasi tabi ang mga nagkukupiya. Yan, di madyato katuk tanyo. Bangang kiyamatayan, aon pagtiyaon, aon una pakaradyaan, hinangon. Huno na sadya, hun, mandyan na saan. Labi luwa na bangon mga kewjulan, kewapatan, panglawangan bulawan. Aon kayo bulawan si miyamatay. Na, kita nyo, mas pa namang lawang pagwa. Na ikanya, tubukong na, hatol na kama. Na sumakat, bidda, yung tagapangati. Iban si Muay. Ang kana, kaya masuban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkala, taga ilmu iban si Muay, yan, dali lang parang karimamul yan. Halyas tawil ladin, ya'lamun awal ladin, alayan namun. Uno, magsibo kayong tagapangati iban si Muay, tartan, tutuan di magsibo. Kamu pa man yung kaon takatan ng parang karimamuli amoy pangadjiun taon alam masupay kita di malaw. Ang kanyan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpamin katutan niya. Dua parkala ra. Yamin niya, musaka niya. Nabukong biyasin pamusaka sinaputan niyo. Na hindi ko naman. Na ini pusaka sa raya-raya hindi ko malaw. Sa lugay mo buya dunya sambil maramo madawhat mo padlaw kiyama min kasannangan. Minsan na kung kau profession, minsan mo kung nakaw kuha. Amo na piyamin niya, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnati. Ata si pamin ko kanyo indua parkala, bang apabila kabogkuhan niyo, kagamuhan niyo marayaw, di na kamu malawong salama-lama. Napangaso ko, pila na yung nalalawong di kato. Sambil nagugulan nagpapasampay, nalawong ta. May tak di malawong. Napiaguanin bukong kaniya. Bukong kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. India kita niyo, ulilhak min rabbi. Pamungay ang mamad ka sa bundalan. Then ato mo ng Quran. Kato di dugain. Na, biya na sinagi, biya sinam na sabutan ni upat yato. Matas pangadji niya. Pakila. Inyat, tunga palangon may Islam bukong biya to. Dugain parkalan niya. Ngkap ini, lamod kita insyaAllah ta'ala mga amoy na pardakan, sin aga sing kita niya mag-ambok panawag tawag. Amura in vision. Sin tiap-tiap na ako Muslim amin na ako bariman halom ka Islam. Hinangon niya inuno biya sin naparasin Allah subhanahu wa ta'ala mga karasulan niya, kanabihan niya. Walakad ba'at na fi kulli ummatin rasulan ani budullah wa istalibut takut. Yan twin mission sing kita niyo. Sabon na tuod. Nagpara na mission, missionary na Allah subhanahu wa ta'ala maning karasulang kanabihan. Maun pa tiap-tiap umat din sinako na sambi kay na pusan biya. Amoy manawag tawagi. Papagtag-i po ng Allah subhanahu wa ta'ala katunggan niya. Iwan manid din ang mga takot. Nayari, di katutan yung takot. Inshallah ta'ala kalau masabot taon na natin yung takot. Sa matakot, mataw. Kaya manang takot, nagsasagot. Matumari. Na mga palangguan na kami Islam,
Aun din ang mga sabab, amin di kita ni makasung atawakan, makasung pakasabunalan, di kita ni makasung papakuyakan, apa yan ang si minasabutan ng paglumba-lumbantan ng kawit dunya niya. Dahil naman ang pangaltamon kita nun ha, makugsa, bangaw mga usaha, mataas, gadji, natari, na sumakay niya to, bang mausal tapaga kama, tartantuin kita, haun sungan ta amin ikasan ng katutan niya susungon, bang kita niyo mabot na amin dumatong kato yung kamatay sin kita niya. Nang ka na mapalang na agama Islam, magmarayaw, mahal ka siya. Magmarayaw makadasara, sabi ni Pia wajib kato sinablaw subhanahu wa ta'ala. Magmarayaw. Aun saan meron kurang kalimamulya. Inidamik yan. Aun doon isang marayaw. Pag akalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inidara, mahapal si mga kabataan. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan ito na kimangon ni ihsan. Pero mano sa kata ito si marayaw. Nasumaka di marayaw matupakoran si bedan sin Allah subhanahu wa ta'ala magmarayaw pamaas. Muna biardo wajib na kanyo pangdaakan na kanyo in magtag-ipon tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon mayroon do kayong tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tupot pa kana sila magtag-ipon. Hakatan tibayuan mag-ibada tarap man Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magmarayo ka marwa maas ni. Pangasubo. Inangaji matas pangaji dunya. Inangaji madrasa. In bata pagbantu kun si maas marayo nadda. Marayo nadda. Uno. Nahinang niya ba in magmarayo parwa maas? Buko ni marayo sa adat pamaas ang marayo naddat mo. Amin nganan matabi at magimumungan. Subay unahon mo roon amin nasambayan mo. Kaya ito'y labi marayaw anak, mag-ibarat, magsambayang. Pila na sa dyan ikatutan nyo? Sabi ang atos tabi mga nangadji, damit yan. Nangadji, parkala doon niya, labi lupa na nangadji pag-akam. Kaya lupahan nila in labi magmarayaw. Okay, nakatungtungan ng Palo Subhanahu wa ta'ala, nabiyan siya magmarayaw. Limbang, magmarayaw Palo Subhanahu wa ta'ala, kapag tagib mo nga di mo siya sakutuhan, amati magmarayaw pa umma. Lato siya kubisay, di mo man dyan, di na limbang inalo Subhanahu wa ta'ala. Narito at ikaw isab, dakon ko siya magmarulwa maas mo. Asubay baran mo, kita pa sa amin, bang inikaw nagtaat, nagmarayaw, miya kada Panginoon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ibarat, magsambayang, manuntutin mo marayaw, kaya tim anak, nagmarayaw maas. Way kasusan si maas, bang umabutin maas, sa pamangindurwa, dumadlaw, sambil miyata, ito na mapatin maas, aw naman. Di kita mabay si marayaw, kabayan ta marayaw, tutug dunya na sadya. Na amon matab kaligapan. Sabab bang di ta mausalin nikmat tu ini, tu nikmat di katutan niyo. Tu nikmat. Daranya arum ng Quran nagtabay-abay tu ini. Dena sabab sin tu ini. Di sab kumang iman siya. Di sab perkala tu ini. Insyaallah taala sabutun da ganapan ni sinambu guru ko haray ko ini insyaallah taala perkala ini. Nakawain tu ini dena sabab sini ini dumayaw kita dena sabab ini kumangi kita. Sa pagbanda kay kato sin Allah subhanahu wa taala perkala tu ini. Ingatan sa ini, sa mga nangati, damikan na subay sa dingatun ta. Kita Muslim wajib, ang kana manututin mo wajib hukuman niya. Daitan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabal in pariyatun ala kulli Muslim. Yardo, yung manutut ilmu, hatiap-tiap siulakan, sin Muslim usog ibang babae. Yung pangati ta, pangaji dunya. Bang mapauna tayong pangaji para kami sa Allah ta'ala. Kaya nakasusahan mo, lapas na. Manahitay na ka pa mga pakarayawan. Lagi bagbukan, insya Allah ta'ala ini dumayo yung kahalang takatan. Sabi niya mga nagmarayaw. Padakan ni magmarayaw. Ruko ng bukda siya. Masakot na yung kataan. Masakot na yung kataan, muamalat sin ihsan, panganan. Bang di pa rin tayong tuhin, ang sinagit, sabutong tanim tuhin. Sabi na sinagkaya na sa putukay, naong din ang mga kaibanan, mga kabakayan, mga kakampungan, mga long simba sa mga close friend, labi luwa na aon pangadik doon niya. Kaya sinasabutin nga, ay nakulo naman ito ilmo, aon na ilmo diaram.
Mau limahil ko pa dunya yan. Na tuan kupuda kula satu. Kakupuran da kula. Sa kaula-ula, tiang imutangan min Allah subhanahu wa ta'ala. Yari parman sinallah. Aum din naman katay manguran. Nang sa Allah ta'ala, kalau mahinang tanyo, kagutan tanyo kong bulang puasa, pagtatawatan, pagtatay mansin kuan. Sa lagu-lagu bulan, pagtatay mansin, amin pagtawbat. Sa Allah ta'ala. Aum parman sinallah subhanahu wa ta'ala, wa akhraja min butuni ummahatikum la yalamuna syai'. Iwan piyaw lahir kamu di dunia ini. Sinwerong pangirap ni uno-uno. Weko na ngayo pantalon, weko na ngayo pagkaon. Hindi ko maingat. Way pangati mo nung parkala. Mut nga itong similawak. Di pakatan sinina, bangun similawak. Nahati. Imiyang kau taga pangati. Masa. Nah, dia ini. Pialahin kita di. Waja'ala sama wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Ito na ayat, sinallah subhanahu wa ta'ala. Iban piaunan kamu pangdungo, pangita, iban sin pangatayan. Nah tuh, supaya kamu magsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasupunta kung kita nagsarang syukur. Magsarang syukur kita, nanang kita sekolah, nagsarang syukur kita, nanang kita dokter dunia ini, nanang kita, una matas po siya isoma dunia ini. Taon, pagsarang syukur, kung pala sunod, na, inya to, lawang sa lagu-lago. So kita magsarang pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dirang kita pangdungo, usalunta. Mang di mau usalta ini, nariyan siya, dumustos kita. Malayaw sa ini pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, matuloy kita pa, Quran magbalik. Apaan man sin Allah subhanahu wa ta'ala, lakad halaknal insana pi asani takwim. Tuan ko na, sabon na ito sarayaw na, apaan man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabon na ito piapanjari ko sarayaw, yung bangsa manusia. Sin sarayaw lumbang payaw, lupa ragbos. Ing mataunahan, bukon na taipon. Inilungaw-unahan, bukon ilungaw-lihan. Allahu Akbar. Mga anak kita niyo, mga palamanarong siya. Kaya, asupat sinayat, summaradadnahu asfala sapilin. Maulilaw niya ang pairustus na maun pa pinakadyan, pababa. Baba ang sinapinakadyanam. Tuhan di pagkun padlaw akhirat, di padul niya, madustus na kita. Lumama na imbaran. Ginisan na yung sakit. Minsan yung sakit, magsakit-sakit na. Marina puwasa, lang na naiusir ako. Lang na tayong pagjakat na. Na, way na. Buslot niyang bursa, way na. Nang ka na dihay ni. Tayong tanyo marayong palangon akam. Yung kataan kahuyan tanyo, yung may day ni. Nahalian tanyo, ayaw tuod kita niyo. Darang subay, ang kanaon Panginoon sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, ipadyaw ka. Parihala yung Rasul, ano kung meta maglagi parihala ng Rasul? Di. Parihala umuin padakan, parayo umuin katan, padakan sin Rasul matala. Parihala niya sa ko. Ito yung condition magmarayaw. Kung di magmarayaw, naway reason. So, tara maglumba-lumba kita niyo ng marayaw. Hagat turakbus, in parkala, den nasawab sinyat to, aw ni sabsabab, bang kita niyo magmarayaw ra. Pagkabiat to dagbus, betang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, tus-tusun da kita niyo, banggi na to, amin pakay marayat to, yan may tato ipakay. Ay pagpakayo mo tayong pangdungo yung pangitain. Naruwan na yung kitaon. Kitaon na sadya, amin parkala pagdunya. Kaya na si mga piladlo limabay. Na, yato na. Malawanan yung waktu. Kikita naman. Piyakyaw na katan yung waktu. Piyakyaw na yung waktu katan. Piyakyaw na yung waktu. Allahu Akbar. Namin tasaddi, na mga palangunaha kami Islam. Di lang tayo siya patarun tayong waktu, si mataking kita niyo. Dumungdung ang Quran, dumungdung ang mga katanda-tandaan biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pa nga ito. Oo, sa kita. Aun tayo magkamay, sumaka, di nandiyan ng biyato, nagkaminsan, nasa magtatawag kaminsan. Naramik yan diha pagdungog. Pagdungog, na kita nyo na kung magtakin, mambiyan. Unong na usang yung pagdungog yan. Diungog mo organ, diungog mo piano, diungog mo music, diungog mo di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito na, sumangon na papangatayan,
Di na maig, biya na simpila min waktu yung napakyon ng waktu. Di maig sambil bihaon. Along pangatayan niya. Way, salman, dia uwing kwanta sambil pabihaon. Di naman maig, at tumigit ng pangatayan. Natin na sa wabini, magkatayan mo na kami Islam. Yung kami, kung sa ula-ula, sumawang gini, pasampayin tayo siya, muna-muna pabaran na mo, maulimang kanyo. Then, nasabab sintune, matini, banggi na tumapakay, maong pagkasabunalan, nayarin, beta sinawang. Lakad jara nalijahan na makasira mina jins wal ins, lahum kulubun labka nabiya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasmauna biha. Ulaikal kalan'am balhum adal. Allahu Akbar. Paman sinallah, sabun nato sa taud-taud na manusia, sabun nato. Mataud din ang mga bangsa din bangsa manusia itilakbo, idaso pa pinagadahan. Amin isiyo, bangsa din bangsa manusia, amo na taga pangatayan. Taga heart, lungsin mga anggalis. Taga jantung, taga puso, lungsin mga Tagalog. Wala nila piyakay, injantong. Ba't injantong pamakay, pagpakayon siya, paglasa. Muna-muna yung lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan na sinuuno kuwas din dito aming kawayan sinalos mo ta'ala saun. Nabiya untuan, bunar ang kaptangan si mga ulama. Jumato nga waktu yung hajaman ini, yung paglasa nila, aw nasabot. Kalasaan nila na. Kalasaan nila na yung piyapanjari, kalupahan nila nagpapanjari. Yuhibuna khalaq wa yansawna khaliq. Dihay niyan do kayo. Nakialupan tayo nagpanjari, kakitaan sing kita niyo. Mahal nga pa to, ninupat siki lombay, nin sing dua siki. Amin nagayuputan niya lombay. Kakitaan sing kita, nabi ato bukon Panginoon agama. Panginoon sin mga dua yung gua agama Islamin niya to. Mahal ka pa ninupat siki bulbulan, nin sing dua siki amin nagayuputan lombay, nagsasapukatan. Masyaallah. Allahu Akbar. Lasa. Lasa pa kaya panjari. Bukon na pa nagpapanjari. Agad trabos niya. Nangka, bang di pa kayong tanin to ini, na makaulong-ulong kita. Nakaman, kung kita patilun pa Allah subhanahu wa ta'ala pakaradyaan ini, supahin kita niyo, ini, makadauhat, sindida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaAllah ta'ala, din ang mga sabab, atawakan, amoy na pagbanda atawakan, in Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta katutan niyo, din ay pangabot sin kita niyo, amin, pagmutmutan tayo, hinamon tayo, paglumba-lumban siya, ano padakan siya, kakausan singkitan niya. Gaos ng simbasa. Naman kita ang mga parkala, amoy, panglangan sinusutala, supaya di kita niyo maawon in, labi lupa na, amin mga, ini, muna-muna, pa mga kakampungan ko, mga profesional, nando, magmut-mut kita niyo, imingat sing pag-aakama, din yung kakausan sing kita niyo, nada kung isang bukon na madrasa, sa malaking madrasa, magbayad ang madrasa, nandiyan na kuman tumaymo, ang mga ka-TV-TVhan, atau kan biasing ini waktu ini, atau kan radio, dumadlaw, yung radio. Nandiyan lang tala. Nah, ang kana supaya di kita niyo, makapagpamungay bidya, sabi hao na, yan na. Nakakanat na yung mga kuwan yan. Inut-inut biyan, mananap. Pag sa'yo mo tumawag na. Bangdi na ito hinamon yung kita niyo nagugular bariman. Sabab, yung bariman, diyaran yung dua. Yung bariman, ya'muru na bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dua yung diyaran niya yan. Nabukunang buksad dyan. Magkita magugular bariman, sabay dua. Innal mu'minuna wal mu'minat ba'du mawliya bi ba'din wa ya'muru na bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Di kita, namaminang mungkar yan. Na di makabistara na sa din kayo, hindi barong pangati na pagkakama. Ganda ka ito siya Allah subhanahu wa ta'ala, wala takpo maalay sa laka bi'ilm, inna sama wal basar wal puwad, kullu ulay kakanahan masula. Iba na ikaw maglamod-lamod ikaw mga abtangan, haun weron doon kayo mo panghatiin mo pagkakama. Weron kaya pangadyan mo Quran, may pangadyan mo kaguruhan namin, nagdarasin namin sahih panghindo. Sabi ito, mata sa paghindo, kamay isab ko. Inasa masabon na ito yung panglungo, basar, yung pangatod, wal fuad, kullu ulay kakanahan masula. Ingkatan yan. Pangasuhan kayo mo. Pangasuhan ka mga parkala ini. In panglungo, in pangita, iwan siyang pangatayan.
Ay, ito tumakan. Sa bihawon, dahon ko ramik yan. Then ang mga tiyup pamaham, labi matag pamaham, nando, magambok kita niyo doon, umulin, mamaubog, sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masupaya, di kita niyo amuin magkatumari sin pagama, magambok kita niyo maun. Nang kana, nagpulak ka natin wasan diya ka rin kurang, yung nalang kurang biya kita. So panawag tawag sin Rasul, din sintak na pa ini. Waktu pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung parkala niya. Narinig, ang kanay kumainu-inu, kita nagpulak ka na. Pasal yung piyasod, akal. Natuan, kung kita magbisaw ng nakapangadji, base yung tatuan, yung pangadjian niya. Ang ito ka, unta nyo niya ito. Sabi, ano mo? Ano mo, grabe? Tupat diploma mo, kakambok na. Nadiyaw ka, bukon. Bukon magdaw magkuntis. Arakala lang mo siya na tuwan. Yaw na lang pura niya, bebetang kita sinawasyon. Pagbanda ni Kato, dawang ko muna ginawaran na mo. Pala tudyak kuan pusakum. Na ayaw magbansag, sing ginawaran mo. Nasa kali, nenang ko atuni. Atuni yun, atuni siya mga, lawang asara. Amin tiakaran mo isa. Na ayaw kita dito. Mari kita pa. Daan ka sa una lang, piyamin ng Kato, sinabi mo sa salam. Magmapa, tuloy na sa butwet to. Eh, dapitan mo yung buko na mo. Bang kita magpasampay. Langon. Padakan sinaga main. Di na kahindo yung patay. Nasa bibiyaw, kahindo naman yung patay. Nakamay, kamutuan, mga professional. Bangon nga materyang Kato tanin. Kung hinangusin kayo ba na, nahinduan to, yung patay. Nabuko, yung kurang, bukong para patay. Para tao buhi. Nalong kurang yung bebetaan. Betaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, betaan. Na magmarayaw, natanto, di kita makamo. Karena magmarayaw sa ini, asara. Na nakawa kita sara, wala ka nagmamarayaw. Gana sindaran, ini, paglong simbasa, pag-emphasize. Pag-emphasize, muna pa, aso kampung ko, patay mangon ko, maulimang kanyo. Na, ayaw lang Quran. Magkita na magad matupangubulan, hindi na kita mag-sound. Masala. Hinduan ito patay. Na makasambong pa. Minsan sabi, liliw ko. Kita magliw, kita magpayo ka niya. Nembuhi siya magpabay ko bara. Nagbida nasan. Nang kanan, Quran magbalik kita pa Quran. Betang kita ni sinallah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yastawil ahya wala lamwat. Iban, di magsiwo tuhan. Di magsiwo ya Muhammad, di magsiwo ya kang mga ipon ko. Di magsiwoin mga silaboy man simpatay. Di magsiwoin mga muslik man simbariman. Ayan, nagkikita tanyo. Haulat sing kita nuli. Bangon yung mga muslik. Pauyo po yung naguguyod singkuan nila yaw. Kikita sing kita na mata. Nasa kali tuan ando. Pasara mo, tagbitum mo, may nang kita sampol. Bang kita bariman may nang kita sampol, manabiti ka nila yaw, mampakasabunalan. Diya kita ni sinallah subhanahu wa ta'ala. Waltakum minkum, yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. Amin khairun panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi, ito panawag-tawag tayo sa sinmo ko namo panawag-tawag tayo dapitan tawag ko namo biyan sinasabutan pa ina di magsiwuin mga buhi iban si mga miyamatay. Na supat sinadya to, waman tabi musmin man pil kubur. Iba, yan ang suwatol Isra. Na, yung mga di mo na maparungin ng pakubulan yan. Di mo na kahinduan. Narika to, masin-masin na magmap ka mo. Mga katema, ito, siyabot ko dyan talong Quran. Na di, naton kahinduan mo yung mga musrik yan. Kaya sigo matipaya ko pa mga matusin ng Los Montar, may matay din na. May makapopo pa siya, sing kita magpopo ka din ng payo. Ito, common sense nung simbasa. Inisumod na sa basa, common sense. Na yung makakamaistan sila ang common sense niya, ay matakakal. Wajib na kung makakakamang ko takakal, nawag kaya wajib. Ano yun, ito makukato, yakal ko, takakal. So kaya kung marayo ka ta, nang sa lota lang, palang nakakamiss lang. In parkala ito, kaya magmakta ko mang kamo, makahalang biya mga timas ni suara, biya mahina yung may kurunat, biya basa, biya ini insyaAllah ta'ala, na murah-murahan, o makatani pangadjian, nangyat to biya mga kumita kami rili, biya panaknaan, nanarap kami sa model na mo, sa programa niya, alhamdulillah, sa nasuro kami, ang nakapasampayan sa manityo, pamahang-pangati ng mga Quran, yung sunna-sunna sa salam, murah-murahan niya kung pagkalitan nyo, ng parkala, yung biya pangadjian biyaon, isupat dasin, buruk penyakitku, aku lupa uliannya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ito na diungugin sa lingkat-lingkat, bulan sangkatan yang mukul untuk kalasahan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang mayan ito, nagmumpat ka to, kasod na to pa, pangatay na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, na sumuno, muhadir, pag nasihat ka to,
amo kisab guro doon na Ma'had Nurul Islami salta kakandilan day sab ang kaumaginlolo ng Ma'had Muro siya din lawakan niyo ay akit ko ini siya Allah subhanahu wa ta'ala siya ra kumanin magpaluwag iwan sin maudo niya kasi maudo niya maparihalan sin pangatayan doon kain sin pangatawa sakit sin pangatayan basta pangatayan siya Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Alamin Amilusin waliyatafaddal fadilatuhu mashkura. الحمد لله الذي جل جلاله وتقدس ثناؤه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الصالحين وقائد المجاهدين صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit iban pupudzihan pa Allah subhanahu wa ta'ala mga taymang hudha agam Islam muna hitukbal sinpitanin sa taod-taod pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala asabab karna masing-masing namayan in kita niyo ianugharaan kabuhi masing-masing namayan in kita niyo parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala dakula tuod in pagsukur sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin nyari kita niyo masing-masing nag-aagama agama Islam was din dito mga tayo mga agama Islam in hikadihil na mo manityo patumtum hawak to ini amo na in pagtawagon pagbahagian sin pangatayan sin manusia dahil na sa babiyat ito mga tayo mga hudahagam Islam in Allah subhanahu wa ta'ala in sa halga aturun atau akan kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala hahinang sin manusia atau akan doon jasad manusia amuna in pangatayan niya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin Allah yanzuru fi qulubikum wa a'malikum rawahul Bukhari. Kaya baita sinabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bunnal-bunnalin Allah subhanahu wa ta'ala di siya lumingi di siya umatod sillo parakbos singkam iban di siya umatod sillo parakbos singkam iban di siya umatod minsan pabiyariin dayaw sin pamaranan niyo walakin Allah yanduru fi qulubikum wa a'malikum sumagarin Allah subhanahu wa ta'ala in aturun niya amunain pangatayan sin kamo iban sin kakahiyo sin kamo alhasil mga tayo mga hudahagam Islam in pinakamahal ga manusia huminang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala muna subay parayaw niya in pangatayan niya sabab amo ati ilin aturun ililingon sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrul lagi sin pamaranan way lagi sin luparagbo sin manusia minsan pa in siya hansamboy di hadunya atau kan siya ni pinakamalingkat manusia di hadunya bang in pangatayan niya yaon ang sakit in pangatayan niya yaon biutangan niya sakit na inyad to mga tayo mga agang Islam di yad to magkalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hinangin dahil sa mapyatin parbahagian sin pangatayan sin manusia muna kalbun salim gaita sin kaulaman sin kita niyo muna kalbun salim pangatayan lang niya masanya pangatayan wayroon sakit-sakit niya lang sin kaulamaan wa huwa kalbun mu'min amuna in pangatayan sin mga sila batin
In pangatayan salim, wayroon siya kiabutangan sakit, masanna. Asal kita ngibiyan, baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang wala pa kita ni magpakpaad daw akhirat, baitaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, intan niyahon, mawut daw akhirat, amuray pangatayan sin kita niya. Bang unoy naluon na to halong pangatayan sin kita niyo. Bang unoy biyutang tanyo halong pangatayan sin kita niyo. Amuray ito in magkalagyan in Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat di na magguna, di na magmumpa at in pangalta sa haribang diha dunya, magmumpa at in alta. Di ikaw makapaghaji bang waisin mo, di ikaw liprehon sin ariplano, di ikaw makabibi bang waisin mo diha dunya. Wala banun, iwan di lang niya magmumpa at in kaanakan. In ayat ini mga tay manghudaha agam Islam, sambag ginisin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia biya na kanda Abu Jahal. Inhi Abu Jahal kaya hatihan sin kita niyo siya na in mataod pamilya. Proud siya hataod sin anak niya. Proud siya hataod sin pamilya niya. Damit kyan sambag ha mga manusia biya na kanda Karun. Inhi Karun proud siya hataod sin pangalta niya. Nabiyaitan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in manus siya, proud siya hataod sin family niya. Proud siya hataod sin pangalta niya. Nasuway niya baitaan in baran niya hadlaw akhirat. La yanfa'u malun wala banun. Di na magmumpa at in pangalta, di na magmumpa at in kaanakan, illa man atallaha biqalbin salim. Sumagawa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magmumpa in magbuna, isyusin manusya di matungfa adlaw akhirat, amin nagdarasin pangatayan masalya. Amuyad to mga tay manghudhaga Islam. Dahil nasa babyat to, unin hikalano, atawakan ikahantap sin pangatayan sin manusya, asupaya rik siya kabutangan sakit, asupaya masimasi in pangatayan sin manusya salim. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Asupaya in pangatayan muan masi-masi salim, masi-masi siya di kabutangan sakit, subay mo butangan magtuisin panuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikasan niyang sin pangatayan sin manusya, subay siya daran nanuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babyat to mga tay manghudha agama Islam, in mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, hawala nila pakiatagnaan mag-amal ibadat hasabab sin pangatayan nila salim. Masanyang hawala nila pakiatagnaan nag-ibadat asal tiutungbasan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Liyajazzi Allahu sadiqina bisidqihim. Tungbasan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusya nagsabon na doon hagin hobaran niya. Alhasil, in mga manusya nagdarasin pangatayan masanya. Hari nila pakatagnaan mag-amal ibadat asal titungbasan na sila sin Allah subhanahu. In pangasubo mga tay manghudha agama Islam, issue in mga manusya dahin pa hakaasibi-sibi nila sambil limaas sila amin wayron kaya pindahan sin pangatayan nila sa in nasib. Amuna in mga sila anbiya wal mursalin. Amuna in mga sila kanabi-nabihan, iban karasulan. Dahin pa hakasibi-sibi nila, sambil sila limaas, wayroon kaya pindahan sin pangatayan nila. Dahin hasababyat to, kaya hatihan sin kita niyo, in mga bariman, puno in pangasubo, hidihil bahat to sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat atawakan in tumbas in kasurgaan in rahmat in ni'mat habiya sin kiyadihil mga sila ito ka nabi-nabihan
hidihil bahayat to ha mga sila bariman, makajariyat to hidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. May ta, bang in manus siya miyagat da hapamando, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyagat da siya hapamando sin Quran, bukon imposible, in dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanyangan, in kasurgaan, in rahmat, in ni'mat, bukon imposible hidihil da ito ang mga sila bariman. Sumagawa na sadya mga taymang hudha agam Islam, amuin title nila Nabi, Rasul, di na ito hikadihil sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Sabab hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na expired na, timugtog na yung pagkanubuwa. Hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di na ko makajari mag-title Nabi. Minsan pabiyariin in pag-amal ibadat mo. Minsan pabiyariin in kusog mo mag-amal ibadat, di na ko mahinang Nabi, sabab timugtog na yung pagkanubuwa. Hajaman sin Rasul. Sumagawa na sadya bang harahmat, hanikmat, hatumbas, hakasurgaan, makajariyat to hidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, habiya sin kiarihil ha mga sila kanabilan. Sabab mataw din ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot. In mga bariman, apabila siya mo'y napaadlaw akhirat, papahuaon din na kanila, papahulaon ha Jannatul Firdaus. In pangasubo hisyo'y naguhula ha Jannatul Firdaus. Amuna in mga sila kanabihan, iban karasulan. Nabukon imposible, hikadihiliyat to sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang agaron in kakahinan nila, bang upihan in kakahinan sin mga kanabihan iban karasulan. Amuyat to in pagtawagon, kalbun salim, mga taymang agam Islam. In hikadua niya bahagyan sin pangatayan, amuna in pagtawagon, kalbun mayit. Pangatayan patay. Kalbun mayit. Wa huwa kalbun allazi la ya'rifu rabbahu. Siya lalong niya in pangatayan, amuin di umingat, di siya makakila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya rin siya maingat magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalbun kafir. Amuna in pangatayan sin mga tao kafir. Dahil ang sabab yato, in pangatayan sin mga tao kafir, ngiyanan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala maut. In pangatayan sin mga tao kafir, ngiyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala maut. Sabpan man sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala takum ala kabur. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mo sambahaya nga o Muhammad, inhang kataudan kanila amuin mga amuin manus siya miyatay. Amuin miyatay na in pangatayan niya salama-lama. Bang tafsir, in piyagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala mata abada, amuna in pangatayan, amuna in mga tao kafir. Hati niya rin siya makajari sambahayangon. Mga taymang hudha agam Islam, ang kanna na bahagi in kaulamaan sing kita niyo, bang in manus siya di na to magsambahayang, hakaibanan ulama di na to, bang in manus siya miyatay, di siya magsambahayang, hakaibanan ulama di na siya sambahayang mang siya mapatay. Aon din hakaibanan kaulamaan sing kita niyo, bang in siya masi-masipa, wala naglain do kaing agama, masipayan sambahayangon. Biya sin kato, magjakat da, tanda papanghagad hagam Islam. Magpuasara minsan na kumantu adlaw, tanda papanghagad hagam Islam. Inpegyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mata abada amunin pangatayan sin mga tao kafir. Hati niya naglain na siya dukaing agama, wala niya taymain agam Islam. Dahil nasabab to, amunin alhalian sin kita niyo, bang mapatay na in pangatayan. In kamatay sin atay,
Laong sin kaulaman sin kita yung nabahagi siya nagduwa. Aun kamatay sin atay, lam yasbikul hayat. Wayroon siya bakas nakalaway kabuhi. Hindasin mga manusia, wayroon bakas nakalaway kabuhi, in pangatayan nila. Amuna in mga manusia, hajaman na kauna, wayroon pa sila, wayroon pa kaya parahan rasul. Wayroon pa nakadungog sin Quran. Wayroon pa manghinduy kanila sin agam Islam. Wayroon nila pa diungog bakas bang biyari ni kahalan sin adlaw akhirat. Nang ini aun consideration kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang punon in mga pagdusahan nila ito. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Iban bukun kami lang niya maniksay. Ha mga manusia amon niyaten pangatayan nila. Amoy wala nila wala pa sila kaya parahan na mo rasul. Bang biya kato amoy awam tuod na kalando. Ignorante palpal. Hati niya, di kami lang sin Allah subhanahu wa ta'ala maniksay ha manusia amoy niyaten pangatay nila wala pa sila kaya paratungan rasul. Way pa kaya rumukan nila bang biyarin parihalan sin adlaw akhirat. Nahabiyaon ka to mga tay manghudha akam Islam, ayaw kau mag-iyan, amin ni ikaw awam. Hindi ko siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ma-concern pa kay min Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hajaman na to bihaon, si maplag na agam Islam. Yan na yung Quran matarang. Kaya baita na sin mga kaulaman sin kita niyo. In hikadwa bahagyan sin pangatayan sin manusia, amo na yung makahanggaw. Subay halian sin katan nyo, amo na lang yung mautul qalb, kad sabakatil hayat. Hati niya, bakas na kananam kabuhi in pangatayan sin manusia yaon, pagsakali niya tayo siya. Darin hantang niya. Amo na yung jaman na tupihayaon. Pangatayan sin mga tao kafir, bukunin pag-ianon kafir in mga sila dukaing agama, bukun sa jetto sa kamatauran kato diyari bang sa muslimin dahil sa pabyat tubang in manusia buhi-buhi anin atay niya pagsakali aon sakit wala niya pagtuyo ang iubatan nasambili niya mo ning pag-ian sin rasul mapatay ng pangatayan sin manusia bang mapatay ng pangatayan sin manusia amunay nin sabab. Minsan pa biyadi inin paghindo mo. Minsan pa kailo guyuron mo pamadras hari damagan. Minsan pa kailo baitaan mo beinin di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala rida kahagaron sa agaron nin hawa nafsu niya. Agaron niya in uno-uno na piyanglangan. Agaron niya in uno-uno na kakahinang sin iblis. La'natallahu alayh. Dahil sa pabyat do mga tay manghudha agam Islam, in kamatay sin atay bang miyatay na in pangatayin sin manusia amo na ini in maghapin nasiyatan mo di mo nasiyatan di da tumayma diya sa para tinagtilo ko bola itilo mo magtukan niya ibalik na kayo mimbisa amo na in maghapin bang miyatay in pangatayin sin manusia in pangasubog unin sabab, tiranan mapatay in pangatayin sin manusia. Hambok din ha mga sabab, tiranan, butangan, atawakan, mapatay in pangatayin sin manusia, amo na yung sobra yung kaawam niya. Bang sobra na yung kaawam sin manusia, amo na ini in tiranan magkamatay in pangatayin. In hikadwa niya, kasratud dahi. Bang sobra na, in pagkatawa sin manusia. Amin katawa bitad yaon misan way pagkatawahan magkatawa. Lumag sin disaramoy tiranan hikakatawa nenyet tutumtumatuan on waktu hikamatay yato sin atay. Sabab hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya ka wa kasratud dahik
fa inna kasratat dahik tumitul qalb. Laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halik kau sin katawa mataud. Sa bunnal-bunnal long yang katawa mataud, ikamatay sin pangatayan. Nari kato, minsan kailo ayrong pagkatawahan, magkatawa. Na tumtumon sin kita ni siyabot sin Rasul, ikamatay sin atay. In hikatu, sababan hikamatay sin atay sin manusia, kasratul kalam. Amo na in sobra na in bisara sin manusia. Sobra na in paglata sin manusia. Ati na magbisara na sadya sin indagi ni sin maksiat. Magmeeting sin indagi ni sa sabab sin pagmaksiat. Uno-uno sadya meetingon. Na ini, tiranan hikamatay sin pangatayan sin manusia. Bukon ba naghapin hamasa na to bihayaon? In manusia di mamarahi. Bang siya makahinang dosa. Hadi mamarahi wala na kaingatan in hinang niya dosa sambil piyang history niya pa. Sambil piya sampay niya pa papagkahin niya manusia. Neng ini, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Qalu wa manil mujahiruna ya Rasulullah. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in katalong ya umatku, mamaapunda siya hadlaw akhirat. Ampunda sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malainkan amin manusia, nakahinang dosa sindum, pag adlaw yaon, piya mahalayak niya pagkahinga manusia. Bukon kajimatu ka to hawak to na to bihayaon. Bukon kajimaja to manusia hawak to bihayaon. Bang sila makahinang dosa, di nila hikatu, bang di nila ikapang story, ikapag bansag haiman nila. Bukon ka bang kau makainom alak, ipagbansag mo pa, languway biyasin kabiet to. Dua kasa lang niya, way ronda ko nahigin. Way ra ko minsan nahilok. Way biya sablaw niya, hikuan niya to, dayo timba ko, nambok punglo da. Nabukon kayat to, dosa. In kakahinang mo ito dosa na siya. Sa piyang history mo, pag piyahati mo pa pagkahin mo manusia, nabaitaan mo imbaran mo. In Allah subhanahu wa ta'ala, aampunon niya ra. In mga umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat malingkan manusia, nakakomment dosa, amoy piyamalhayak nila pa pagkahin nila manusia. Amoy ito mga tay manghudha agam isda. In hikatu bahagian sin pangatayan sin manusia, amuna in kalbun mari, pangatayan na sakit. Hati nin pangatayan, magkasakit siya. Magkasakit in pangatayan. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Pagka lang niya ang sakit halong pangatayan nila, sabab ang sakit halong pangatayan nila, wayroon nila iwatan niyaon, fazadahumullahu marada. Na diwangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakit halong pangatayan nila. Sambil nagtambak, alhasil mga tay manghudhaagam Islam, bang inmanus siya makananam sakit halong bigi jantong niya, ang pawala niya ni iwatan pek-us-usan na bukon ini maghilang in kangian sumagawa. Dungagan sin Allah subhanahu wa ta'ala another sakit. Dungagan sin Allah subhanahu wa ta'ala dugaing pasakit. Nabang masi-masi in manusia, wala niya ni iwatan piyasaran niya, amo na yung pagbahasahon magkamatay na yung pangatayan sin manusia. Na dahil sa babyat ko, amunay ni insakit jumato hamano siya bang kimugdan di hapangatayin niya. Amunay mahunit uwatan sin kaulamaan. Misan in doktor mahunit umuwat kanini bang kimugdan insakit halong pangatayin sin manusia. Labi lupa na to sakit pag-agama. Bang ini jimato hamano siya biutangan niya sakit ilong pangatayin niya na tuan tumtuma bukun ini basta-basta in pag-uwat kaniya.
Laong pasin Allah subhanahu wa ta'ala hajaman na kauna inmanos siya amin aun sakit halawang pangatayan nila akal-akalan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi nila magkahagad kami lang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkahagad kami pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkahagad kami sinaon adlaw pagbuhi adlaw akhirat. Sumagawa inyat tutupot da. Habis sara nila, tupot sa jahadila nila. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Iban aun din hakaibanan manusia. Hawak tumamong sila in kami ni parat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kami ni parat saya fa adlaw akhirat. Nang sagunnal kami aun adlaw kabuhi magbalik. Sumagawa lang sin Allah wa ma hum bimu'minin. In sila yaun bukon dariyal barina. Alhasil in manusia pang in kaunan niya mangakal-ngakal hapag agama. Hambu kini tiranan butangan sakit ilong pangatay niya. Apaggabihat to, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sumpat sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain manus siya aun sakit halong pangatayan nila, unin magkahinang nila, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Tipuhun nila in Allah subhanahu wa ta'ala, akalan nila in Allah subhanahu wa ta'ala wallazina amanu. Iban sin mga sila bariman. Iban sin mga sila kasahabatan. Inwallazina amanu ingkugdanan hayat ini. Manghamasa sin Rasul, mga sahabat. Hamasa na tubyaon bukon na mga sahabat. Mga kaulamaan, mga duat, mga muballigun. Amoy ingkugdanan sin wallazina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Na iban wayroon dalang yakyugdan nila. Wayroon da natipo nila. Wayroon da kyugdan natipo nila. Wat malengkan in natipo nila amureng ginhawaran nila. Wa ma yash'urun. Iban wayroon nila pakyana naman. Intumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin panipo nila. Dahil sabab yat mga taymang hudahagam Islam. Pagkain manos siya mga kalhagam ini na amunin pagbahasahon fi qulubihim marad. Aon sakit halong pangatayin nila. Sambil dungakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung sakit yaon sabab wala nila iubatan. Haadlaw di hadunya fajadahum Allahu marada. Bang haadlaw akhirat walahum azabun alim. Mga taymang hudahagam Islam in manos siya baitaan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang in siya makahinang dosa, bang in manu siya makahinang dosa, amunay in hambuk sakit. Sambil biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-itom in pangatayan sin manu siya, tiap-tiap mahinang niya dosa, mitong ilaw pangatayan niya. Innal abda idza aznaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba suqilat tilkan nukta wa in zida fi. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunnal-bunnal long in manus siya apabila siya makahinang dosa doon nakadosa nakatinggal siya sa bahayang ataw kan uno-uno na dosa nukita fi qalbihi nuqtatun sauda tumbukal lang niya ilong pangatayin niya biya kahantang ito. Fa in taba labangin siya yaong magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala magbalik in pangatayin niya biya sin kahantang na. Sumagawa lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in sida bangin siya on nakahinang dosa usyunuan niya sin hambok dosa amunin in pagyanon sin Rasul sambil mitom na ilong pangatayin sin manusia. Bangin mitom na in pangatayin sin manusia na tumtumon sin kita niyo, amunin in mahunit siya paintulon. Pabuntulon, mahunit siya pauton, paagam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun para ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala,
manunjuki ha mga sila manusia tagasakit halong pangatayan nila. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala, إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. Hawak tulong niya mamungin mga sila munafik. Ibansin mga sila on pagkandang-kandang on sakit halong pangatayan nila. Mati pura kamol lang niya. Alhasilin mga sila manus siya on sakit halong pangatayan nila. Iyanon nila in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mati pura kuno sin pag-agama. Bangyalong yari pindah ni Muhammadin agama niya yan, mati pura siya yan iban sin mga panaiban niya. Kita mo mga tay manghuda agama Islam. Di ini mabissara sin mga sila, wayroon sakit halong pangatayan. In makabissara ha ini, amuin mga sila, aun sakit halong pangatayan niya. Way nila sadya kaingatan na sila inatiku sinagam. Ayat pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ampain mga sila lang niya aun sakit halong pangatayan nila. Wayro nila ni ialis Tuhan iwatan na dukangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kangian dukang mangdukang in kangian gibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala halong pangatayan nila wa matu wa hum kafirun iban in sila mapatay sila in kahalan nila in kaunan nila halong kakafiran natay manghud ko ha agama Islam subay tani tumtumon hatihon apabila makananam kita niyo sakit halong pangatayan sin kita niyo ayaw tanyo na takaran amuin subay na siya mapatay bang kita niyo makananam sakit na subay tanyo pagtuyan upatan unin hikaubat subay kita niyo daran manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala subay indaran sin kita niyo manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli lumaton kita niyo bang uno tiranan sabab butangan sakit ilang pangatayan si manusia. Unin sabab amin hasupaya kabutangan sakit in pangatayan si manusia. Unin parsababan. Hambuk sabab butangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit in pangatayan si manusia. Amunin pagtawagon kiswatul qalb. Kiswa katugas sin pangatayan. Bang in manusia matugas in pangatayan niya, amuna ini in maluhay suran sakit in pangatayan niya. Butangan sakit in pangatayan niya. Bang in manusia di na mapilo-pilo, minsan pa hadis, minsan pa parman din ha Quran, minsan pa hadis, minsan pa kaulul ulama, di na siya mapilo-pilo na tumtumon sin kita niyo in pangatayan niyan butangan sakit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kabinsanaan ha mga manusia amin timugas in pangatayan nila wala nila biutangan sin panuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya kabinsanan ha manusia timugas in pangatayan nila ha panuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasababit to ulaika fi dhalalin mubin na in sila ito madaw sila na ito in nalaw sin salaw-law sa tampal-tampal. Inhi kadua mga tay manghudha agam Islam tiranan magsakit in pangatayan sin manusia amunin pagtawagon tahkirul gair. In tahkir ini tahkirul gair bangta maanahan pa sino amuin wayroon na ba aturon sin ginhaw sin pangatayan nun amuin labi mababa din kayo. Hati niya in pangatud mo hagin hawabaran mo ikaw ni sa taas-taas. In pangatud mo hagin hawabaran mo ikaw ni mataas na tumtuma.
Kaumumuhan in pangatayan mo ang butangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit. Hadis in Rasul, man rafa'a nafsahu wada Allah, wa man wada nafsahu rafa'a Allah. Isiyo-siyo niya in manus niya, hapangatod niya, hagin hawabaran niya unsiya na in mataas, hidus-dus-dus-dusun da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyo-siyo manus siya, pangatod niya, hagin hawabaran niya siya na in mababa, na paangkaton siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yato, parsababan, butangan sakit in pangatayan sin manus siya, bang in pangatod niya hagin hawabaran niya siya nin pangatayan. Siya nin mataas. Suway aturun tayo ginhawabaran ta. Bang agad-agarun, suway nin hipangatod ta hagin hawabaran ta, kita nin sa baba mahluk sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta. Sabab bang biyat in pangatod ta hagin hawabaran ta, na mahunit suran sakit in pangatayan ta. Mahunit ito suran sakit. Pagkaon pa matanding, maliling sinatay ta, labi, amoy aon pa, mataas, labi pa kita mataas, na amoy ito yung suran sakit in pangatayan ta. Aon pa hambo, hamasa na kauna, halul akkal, hambok alim na kula nakapamu, inkabtangan niya, sabab sin pagpatibaba niya, law niya, inni la a'lamu say'an, illa annani la a'lam. Sa bunal-bunal lang yan ako, wayroon kaingatan ko hang sulag uno-uno, buat malengkan in kaingatan ko ra amuren, wayroon tuod kasabutan ko. Nahaw mo ka makabaka, hanagkugulal, tagapanghati biyaon, siya nin wayroon kasabutan. Bangin pangatod mahagin hawabaran mo, ikaw nin mataas, tumtumahidus-dus kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. In nagkabtang ini, hambuk alim na kula, halul akkal, hajaman na kauna, inni la a'lamu sayyan illa annani la a'lam. Sa bunal-bunalin na kulong niya, wayron kaingatan ko ang sulag uno-uno, pat malengkan in kaingatan ko hambuk da amuren, wayron tod kaingatan ko. Ang pahamasa na to biha untabia hanggatus tabia, yang pakailo nag-enroll college, magpatingan na siya, subay na siya pag-zero. Ha? Yang pa nag-enroll college, kabay niya pag-zero na siya. Nabalis ka, in kahalan sin kita niyo, hajaman na kauna. Di siya mabaya, tagon lang niya, tuwan, subay guru. Ato kang subay ustad. Na ini mga tay manghuda agama Islam, subay na to hatihon. Bang hapangatod na to. Hagin hawabaran na to. Mataas na butangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit. Inhikato farkala, sabab butangan sakit sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin manusia, amunin hubbul jah wal mal. Amuna in sobra in baya niya, injahi ni, amunin position, darajat. Bang sobra in manusya, in baya niya kumawa sin darajat, mataas. Wal mal, iban bang sobra na in baya niya magkaaltaan. Bang in manusya, sobra na in baya niya sin darajat, mataas. Iban sobra na in baya niya sin magkaaltaan, na amunay ni in manusya, maluhay suran sakit ilong pangatayan niya. Suran sakit ang pangatayan niya. Inhi kaupat niya, hubbud dunya wa bu'dul akhirah. Sabab butangan sakitin pangatayan, hubbud dunya wa bu'dul akhirah. Bang sobra na in kasi in baya niya hadunya, iban mahukaw na siya bang parkala akhirat. Bang in manusya, sobra na in baya niya hadunya, ubos mahukaw siya hadlaw akhirat, natumtumon sin kita niyo. Amunay ni in maluhay na surang sakit inom pangatay niya. Biyari in kahukaw bang paadlaw akhirat, bang parkala akhirat. Intay nga mo, di na mabaya dungo bang parkala agama, bang parkala akhirat in pagbisara. Sa tabi ang katus tabi bang parkala pag-usaha,
pagpolitik, pakurap, na masi-masikaw dumungog. Amoy ito yung kabayaan mo dumungog. Sabang parkala ahirat, minsan pa iyanon kau siniban mo, madto kita tuan, yan tubiyaon nag-lecture dito, rida kau magad. Sabang parkala, amoy wayron po spayda niya madto kau, minsan kau rida akon. Na, bang inmano siya, sobra na, inbaya niya magdun niya. Iban mahukaw na siya sin adlaw akhirat, mahukaw na sin parkala akhirat, na tumtumun niya maduhayan suran sakit ilang pangatay niya. Inhi kalima niya, as-suf wal buhul. As-suf wal buhul. In-suf ini, nag-suf din makna ni ibang buhul. Ang unain pag-ug. In buhul, kaiskot. Pag-ug, ibang kaiskot. Alhasil, aun sayan mano siya, amin maug siya. Maug siya dumihil, maug siya sin pangalta niya, maug siya bang maparkala, pagtabang paagam Islam, amin sobra rin uog niya. Aun yan mano siya, minsan paminya agon lamay, maug na siya. Minsan matausin niya, minsan amin marayaw lamay, di na siya mami. Sabsin pag-uog niya. Walbuhol, ibang kaiskot. Nabang sobra na mano siya, maug siya, ibang sobra na yung kaiskot niya, na butangan na yung pangatayin niya sa akin. Lamsin Allah subhanahu wa ta'ala, aun parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamsin Quran, laung niya, wa may yuka sohanapsahu, paulaika humul muflihun. Bani siyo-siyolong niya in kaya tampanan niya, in kaiskot, doon haginuhabaran niya, na siya natin malos siya nagparuntungan din naman hadun niya, labi luba na itong tagpagpaan daw akhirat. In hikaunong parkala, sababan, butangan sakit in lang pangaten sin manos siya, amo na in pagtawagon, tawilul amal. In tawilul amal, amin sobra na atin niya, sobra na yung angan-angan sin manusia, sobra na yung imagination sin manusia. Aun sa yung manusia, tabi akang katus tabiya, mag-angan-angan siya, subay mga kaimantahon ang pamadawhat in angan-angan niya. Wala na kaingatan in siya nagumul na mga ibutang ta mga kapituan tag 5 tahon. In pangasubo mag-umul pa baha siya hanggatos kawahan tag 5 tahon. Naunin hipanguwat ta kanya. In hipanguwat sin pag angan-angan mahaba, amo na in subay kita niyo daran tumumtum sin kamatay, zikrul maut. Zikrul maut inubat niya. Habin Allah subhanahu wa ta'ala, daran magpatungtong ka to. Sa kita niyo sa jasan hindi makatungtong. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu ngalang ya Muhammad sabun-nal in kamatay, amuin piyamu yan sin kamu, amuin pagsipay san niyo, amuin kabungsihan sin kamu, na bukon hatyan mamakan niyo, sumagawa, bukon hatyan umurul kanyo, sumagawa, mamak kanyo. In pangasubo mayta, wala iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yulahikukum. In yulahikukum ini, pumapas. Pagka mulakikum, mamak. Mayta, lang simbala kasing Quran, mayta, wala piyamong sin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yulahikukum. Sab bang inmanos siya, bang iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yulahikukum, nung sin mga manos siya malasig dumagan, bang ako lang niya pasun sin kamatay, na dumagan man ako, mabis kay ra ko dumagan, maingat da ako mag-drive, mabis kay din sa sakatan ko, na sumagawa, fa innahu mulaqikum,
Doon na mabis kay malalay in manos siya, ipagbak niya tuwanin kamatay. Naamoy na inubat. Amin manos siya nakalando na in pag-angan-angan niya. Nakalando na in imagination niya na tumtumon niya subay siya daran sumakot. Subay siya daran tumumtog sin kamatay niya. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, timilo siya batu duang sulag batu sigit-sigit. First tilo niya, pialadjo-ladjo niya in pagtilo. In hikadwa tilo niya, wala niya ratanto pialadjo. Law niya mga sahabat niya. Uno, kaya ingatan niyo kalong niya in tilo kuyat tu batu, pialadjo ko iban wala ko pialadjo. Law sin mga sahabat niya, wayroon law niya ya Rasulullah. Pagga lang niya wayroon kaya ingatan, intilo katulong niya pialadjo ko, amunayat to in mga pag-angan-angan sin kita niya. Intilo kay tulong niya masuk wala ko pialadjo, amunayat to in pangumulan sin kita niya. Nahabiyaya kato, wala niya kaingatan, wala niya kasayuhan, mag-angan-angan siya, sambil kailo, mag-angan-angan siya mga kaimantahon ng pamadawhat. Sa wala niya kaingatan, in pangmulan yung sobra ng mga kapituan. Naon, madawhat pa bahayat to. Then ubat niya, zikrul maut, subay daran in panuntuntan yung singkamatay. In hikapito niya, an-nadaru ila man huwa a'lamin. An-nadaru ila man huwa a'lamin aw man huwa afdal minhu. Hati niya, amuin, hapangatod mo, bangin pangatod mo. Aon palawi, pangatod mo labi mataas din kayo. Ataw kan aon pa hapangatod mo amuin labi maraw din kayo. Hati niya aturon mo. An-nadaru ila man huwa a'laminhu. Hati niya umatod kau pamano si amuin labi mataas din kayo. Bangin mano si amin aturon niya labi in mataas din kaniya. Ato kan labi in marayo rin kaniya. Na amunay ni in mano siya pagsuran sakit ilong pangatay niya. Biyasin umatod kau ha mga pamaybayan sin mano siya. Hadarajat naman hapag-alta. Example, in ako miskin. Umatod ako ha mga taudayahan. Nabang ako umatod kanila, inhinang ko, madiskarida. Bang ko aturunin sila yaon, madiskarid in pangatayan. Sambil kailo in haram, ikadagang ko na. Asupaya ko sadya sila maapas. Sambil in makahilo, hikaragang ko na. Asupaya ko sadya sila yaon maapas. Sambil in makakangi, akal, karangagan ko na. Asupaya ko sadya sila ito maapas. Amo na itong mga style, mga tayo manghudaharap isla. Bangin manos siya, daran in pagliling niya, sin labi in mataas din kaniya, labi in mareyo rin kaniya, na tumtumon niya, na in pangatayan niya on amo na maluhay suran sakit. Inuwat niya, subay aturon niya, yanduru ilaman huwa adnamin. Subay aturon niya, umatod siya, amin aon pa labi mababa din kaniya. Amo rin ito yung ubat niya matay mga gaagam isla. Bang amo ito yung aturon niya, nari siya masusa. Minsan nakulong niya, wayro nakabay malingkat, wayro nagkaaltaan mataon, aon pa'y sa bati labi, den hakamiskin din kako. Aon pa'y sa bati lang niya, labi, den hakakulang sin din kako. Nari siya madiscourage. Bang inmanos siya, aturon niya, in mga sila aun-aunan, in mga silaw nagkaaltaan, minsan in kaunan niya miskin, na muna yung tiranan, sambil haram, hikadagang niya, asupay sa jamaapasin niya. Na inubat niya, subay lilingon,
lumiling siya pakiran patay kuran, lumiling siya paunahan niya, aon palabi hati den kamiskin den kami. Namatay manghuda agam Islam, amuyat tuin parkala, tiranan, butangan sakit, ilawang pangatayin sinamis siya. Dabang ini aon sakit, makananam kita niyo sakit, hamang abiya ini parkala, na hawala pa siya, diwangan sin Allah subhanahu wa ta'ala duga yung sakit, na pag-us-usang sin kita ni ubatan. Ada kala yung sakit ini, bang ini di kaubatan, na aun waktu magkamatay siya. Na mga tayo manghudahagam Islam, amuyat to inhikarihil na maniti patumtum, hawakto ini murah-murahan magmumpaat ka to di naman hadunya, labi luba na to dagpakpaat daw akhirat. Ibalik ka muna yung salam ka sila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kataw tayo manguran, nanunungan, at natadumukin sa lingkat-lingkat mahadara, bulan sang sindua guru na to kalasahan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mangmaya na to, amuin piasod na to, pangatayan na to, supaya ma-apply sa ginahawaran. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in dua topic ito, amuin ating kalagian, sing kita nyo katan, muna amuin pagmarayaw, iwan nasin pag-uwat, pag-halulay, sing pangatayan, in pangatayan, bangyan limayaw, dumayaw katan, in sa barang parts sing ginahawaran, nawang kimangi, kumangi sa bingkatan. So yun Allah subhanahu wa ta'ala, bangmayan kita niyo, amoy nanunggaran, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy pagano niya kalbun salim, pangatayan sa wasa, iwan piarayaw, mapalamod kita niyo dahil mga sila sinun, inshallah subhanahu wa ta'ala, na iwalik na mo in adi pa kami makabaid, inshallah subhanahu wa ta'ala, magsalang sukol kami, ang mga sila way nagbatilaw, gaus bugbog, si Nidawul Islam, doon naman, di naman na sa atan Sambuanga, sa atan Pilipinas, iwan na hula. Ang mga international unuwayat to, alhamdulillah, magsalang sukol kami po Allah subhanahu wa ta'ala, yan kamuyaon, amoy na ilang sabab, amoy kakusog, si Nidawul Islam, ando pa ngayon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy di ka mo pasumuhon, iwan in mga kataan, sing lugto niyo, doon na ka financially, physically, atawa mentally, atawa pikilan, pangmaya na tumahinang sabab, ikarida kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat na to in janna, in sulga, amon jannatul firdaus, yang utangos sing kataan, sing kita niyo, inshallah subhanahu wa ta'ala, damikyan, magsarang sulga may kata, pa kruna mo kalasahan, mudir si Mahad Mural Islami, kan katuan Muhaimin Sakili, mangman kaupyari hala sin Allah subhanahu wa ta'ala, di naman na dunya, dagpagpadlaw akhirat, iwan na singkatan mga ahli, wan panaiwan mo, iwan na singkatan kaguruhan, doon na Mahad Mural Islami, inshallah subhanahu wa ta'ala, mangmayan kari hala kamu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kan ka tuan Jak, Muhammad, amoy way nagbati laul, timo ko, amoy naguhan, di kamo, ani Nidawul Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala, may nang sila uupihan, sing kita niyo bata bago, kita niyo may nagtagna-tagna, amoy nag-apply sin agama Islam, di hawla sing kita niyo, kao na to sila uupihan, amoy nahilang marayaw. Inshallah subhanahu wa ta'ala, bangmayan, nagmumpaat, pangayon barakat pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung adlaw ini, in nasihat ka to adlaw ini, inshallah subhanahu wa ta'ala, ibalik ko, ako dua guru na kalasahan, supaya panginduahan nila, inshallah subhanahu wa ta'ala. Abad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, ito na tuan sing suara niya na ito barta, by pagbutas-butas ni sa gawin sa utang pagbakta sa magbalik kung pagbutas pa yun. Amin, amin. So, ang kabinduhan tanyo, hindi magdura ka to, puro na mo sa kandilan. Besin namin bakas tasan nag-lecture sa Lautala na ito baru kami ang وقال قدر عندكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin.